kiriya gihugu inyenzi zarakishe ntabwo ushobora kumbwira ukuntu bimeze. Aha nibereye mu isoko ry'abazunguzayi ndahagaze ndi kureba. Mundebere namwe utwangushye ibintu udashobora kwemera. Yeah. Yeah. Aba ni abazunguzayi. Ibi ni byo bintu ndashaka rwose ngomba kurwanya muri kiriya gihugu. Aba ni abazunguzayi. Intambara y'amabandi ngomba kurwana nayo. How much are the books, sir? 50 cents. 50 cents? Okay, let me get it. Let me get it. New book of knowledge. Got the calling. All right. I need like 4 books. I need like 4 books. 4 books.
Your baby's first word will be Dada. Okay. Let's see, bring this both of them. Excuse me, brother. Sorry, man. Ooh. Sorry. Good. I know I'm not going to pay $1. See how murebe ukuntu batora ibitabo rero ufungira umufungo ugatora niyo mpamvu ubona bari gusagurana. Constitution interpretation. Okay.
Man, how much a book, man? How much this book? Oh, it's 50 cents. Okay. Okay. Nabonye uburyo njya niguramo ibitabo, ntabwo njya gushakira ibitabo muri aya masuka akomeye. Hari utwo ngura tuba dusekeje nkaka. Ngo ijambo rya mbere umwana wavuga akiri umwana avuga dada. Okay. Ni Bibiliya nayo y'Abakatolika. Okay. Igitabo nyamukurikiza ibiserukira byose ni iki? Ubusobanuro bw'itegeko nshinga. Iki cyo ndababwiza ukuri ko iki cyo ntikigira uko gisa. Part 1, the distribution of power in the national government. Iki cyo basa simba beshi wakambanda dore ngiki za nkotanyi singitoye mureba sa amahirwe ngize za nkotanyi ziri bazibeshya ngo zikurikije amategeko.
iki sinari nkiteze rwose mu byo nari niteze, niyo mpamvu nkunda kwigira mu iyarara. Aho kasaba reka bareke turongera tuganira, ariko mwabibonye aka video ndaza kukabashyiriraho kugira ngo namwe mubone ko ibyo mbabwira akenshi ntabwo mba ngamije kubabeshya. Hano harimo twinshi cyane ushobora kugura, uri umukene ukagura intebe nk'iyi, kuko si ibyo byanzanye, mba ndi kwihigira udutabo nk'utwo. Okay, bye.